ntacyo nizeye, mba nzi yuko igihe cyose abantu bishe data bakica mama n'abarumuna banjye mba numva yuko nanjye bazanyica nuko bimeze. None se iyo waruhutse n'iki kintu ukunda gukora? Mba ndi kuri smartphone, mba ndi gucatinga, ndeba WhatsApp, ndeba ibiki. Uko mubabona niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Ngiye rero ikintu usaba n'iki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyicurubuza ariko byibura bamaye umwanya tugira ibyo tubishye ba. Ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamo ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo, ngeze natinya kubisha abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngiye ndagira ngo mpfe ariko nsaho guye n'ibyo. Kandi koko jewe ndi umuntu w'Imana, iriga ibingibi bavugaho batera n'ubwoba ngo bakwica umuntu, barakwica ariko amaraso akabasama yabatera imyaka. Ubundi se gihe shigaje kintu uri rapfuye mpagaze, ariko bo bafite ibintu byinshi bagomba kuramira. Nibitware neza rero, hano bayoboze nibitware neza ko ejo bundi ndabatera umwaka ujye n'impfu, abana babo bazapfe batonyoka n'ibiki byabo byose. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BF News, ndabaramukije ndababwira ati gitondo ciza cyangwa umugoroba mwiza bivana n'amasaha muriko muradukikana nkuko bisanzwe. Mwabonye ndabatanguriza aka video ka Aimable Karasira canke Professeur Emaniga yarayi agandaguwe n'inkotanyi, ndetse akagandagurwa mu buryo bubabaje, n'uburyo novuga yuko byabaje abantu benshi, aho mwarabonye bashiki biwe basohora mu video barira cyane. Mwarabonye abanyarwanda batari bake bakiranye inkuru bakiranye umubabaro mwinshi no nkuru ya Emaniga canke Aimable Karasira yarayi agandaguwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Muri kino kiganiro nabazaniye ubusesanguzi bwa Badrama, aho yasutse amarira menshi cyane avuga ku bijyanye n'urupfu rwa Aimable Karasira yaraye agandaguwe n'inkotanyi. Bakavuga yuko we ngo yafashe ngo imiti myinshi ituma arenza urugero maze acaracikana. Rero muri kano kanya nabazaniye video ibivuga, ndetse n'umunyarwanda avuga uburyo byose ingene bimeze, ndetse n'ingene muri rusangi bakiriye urupfu rwa Aimable Karasira. Ndagusabe gukora subscribe utarabikora, no kubana natwe muri kino kiganiro kugira ngo kirangire, kugira ngo ushobore kumvira byinshi muri buno buhamya canke ino ntahe ishoboye gushigwa habona n'uyu munyarwanda. Tubasabe neza, turizera yuko muza kumvira byinshi, ari nayo mpamvu tubasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ntibizigere bibacika n'umunsi n'umwe. Rero ndamutse cyane mwebwe bise mudukikana muherere hose mu mpande zine z'igizisi, mwisange muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kuyagira hamwe. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BF News. Guys, message z'intera hamwe za Kagame zirimo zirambuza kuvuga yes. Ntabwo njano nishimye, ntabwo njano nabiteguye. Nibwo nyigera mu rugo ni saa 6:13 za nijoro. Kigali ndakeka bwakeye, ndetse n'ahandi ndakeka bwakeye. Ikinzanye hano ni urupfu rwa Karasira. Mbimenye nonaha, ngeze mu rugo, namwe ndabona ko mwabimenye, ndetse n'abamwishe bari hano, kandi bo babaye abambere uko mubivuze, uko mubitekereza, uko mubishaka. Ndongera mbibutsa ijambo rimwe ngo ni muri butumare kandi muri bunaduhagarike. Shuti zanjye, freedom fighters, human rights defenders, freedom defenders, millions, Genesi, ndagira ngo mbibutse ko itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri aribwo nahagurutse. Benshi mwatunguwe n'ikintu ngiye kubasubiriramo. Nababwiye ko ibyo mvuga ntabwo bisaba igihe kugira ngo utabyemera cyangwa ukeneye ikimenyetso akibone. Cyo nababwiye ngo nta FPR, nta FDLR,
FPR ni ingurube. FPR ni ingurube ziyobowe n'umushumba Kagame, ingurube nkuru. FPR, thank you so much gukonfirima isi yose n'abanyarwanda bose n'abataravuka n'abazavuka, kuko amateka y'ubudayimoni bwanyu azandikwa no ku nkuta z'amabuye. Jay Polly yavuze ngo hagati y'inkuta zirindwi mwe n'imiryango yanyu n'abazabakomokaho muzabisanga hagati y'inkuta zirindwi hano mwakoreye u Rwanda. Murakoze kuri uyu munsi kutwereka mukanatwemeza iminsi ibaye 90. Ibyo abanyarwanda bihora mu minsi 90, ibaye 90, mutwemera ko muri ingurube murya n'abana banyu mwabyaye Karasira muramuriye. Hanyuma izindi ngurube ntoya n'udukosho twose turi hano twa FPR tumaze natwe iminsi 90 tuvuga ubusa ngo FPR Kagame ntago ari umwicanyi. Dumaze iminsi muhakana ko narababwiye ngo intera hamwe za mbere nizo tubana nazo kandi zigiye kwica abanyarwanda zibamare, kuko zamaze kwinjirirwa no kushyirwa ku karubanda. Barabiberetse avuga ko batica bishe Karasira, avuga ko badafunga bahohoteye abantu, bafunze Clement mwarabibonye, abavuga ko batarigisa abantu kwera ubutaka bwabo, bishe ihora habona Jean Dodier wibare. Kwezi kwa mbere natanye na ihora habona Jean Dodier wishwe, warigitishijwe, wanyonzwe, wariwe n'intera hamwe Kagame n'ubutera hamwe n'intera hamwe zose bakorana muri FPR, zikamwica zikamurigitisha abana be, umugore we n'umuryango we. Ntago bazaho Jean Dodier ihora habona ari. Uwo ni umunyarwanda wa mbere mbahaho urugero, kuko abandi bose batsinze mu myobo na hehe hose mwanze kubemera, ndabahabo bari kubakuramo uyu munsi. Imba tutemera ba data bishe na ba mama bishe bakoreye genocide zinkotanyi zintera hamwe, uyu Kagame w'intera hamwe na Nyiramongi we w'intera hamwe, izi ntera hamwe za FPR. Nongere mbisubiramo izi ngurube za FPR. Nundi wese wamenyeraga cyangwa wavuga gubusa, navuze ngo naje kugira ngo mbabere ikimenyetso. Bazanyica ndabizi, ariko nzapfa muzi byinshi. Kandi nzapfa igihe cyanyu cyo kwibohora cyarageze. Kandi igihe cyo kwibohora ni iki ngiki: kwibohora intera hamwe za FPR, kwibohora abicanyi ba FPR. Igihe ni iki kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda twibohora intera hamwe, kuko zira tumaze. Izi ntera hamwe mu mezi 3 nabibabwiye zishe ihora habona, zimushijijeho ubutaka, ziramwica neza arabora. Muri aya mezi 3 zifasha umunyamakuru Disi Clement, zimwambuye ubutaka bwe n'umutungo we n'ibiki byose zikize muri gereza. Muri aya mezi 3 zishe Karasira, nkuko yazibwiye, nkuko yababwiye, nkuko yabwiye isi yose ati FPR niyo yankoreye genocide. FPR yakoze genocide y'abatutsi, yanyice abavandimwe, yanyice ababyeyi, nawe birangiye bamukoreye indi genocide. Yes, ni iyihe shusho ya Kagame na Bizimana badufitiye ku rwibutso bavuga ngo they care about Tutsi? Nuruhe rukundo mushaka twereka mufitiye abantu barokotse genocide mubamaze?
Imfeshatu mutari buhakane z'abantu gusa aba influencer abanyarwanda bakurikiranye mu myaka ikurikiranye zisa kesi zisa nizo nkiko abacamanza bo mu Rwanda bagakwiye kuba ubutuvugana bamaze kwegura parliament yakwiye ko yamaze guseswa aka kanya murabiseka murabyoroshye ariko muri gukina n'umuriro. Ndabwira FPR kuko mwebwe muri hano mutukana mu gihe nta kintu byahindura mwebwe, ariko FPR yo mbwira yo irabyumva. Ndagira ngo mbibutse ko umunsi wa mbere bagomba gufungura Jay Polly njya kumwikurira muri gereza, nagezeyo hafi saa 10 z'ijoro. Aba batwa n'izi ngube za FPR ndazizi, narabikekaga ibyo byose. Bwanyereyeho nge mpagaze kuri gereza, namukuye atariye n'imvungure zabo. Saa 12 saa moya twari tugeze Kimihurura dufata breakfast. Bamusubizamo bagomba kumwica ntahari. Ava mu rukiko nimugoro wageze muri gereza, twaravuganye ngahita basaza mu gitondo muduhumura ko mwari mwamaze kubona ko mu nkiko bari bagerageje, ntako ibyo mu nkiko byari byanze kuko FPR ari gihe byanga akabwa activity kuri turya activatinga n'ubundi bizasanga hari na story zadukonera iki rimwe na rimwe bakivuguruza nyine bagafusa nk'abafunguye umuntu. Jay Polly niko byari byagenze. Ibyo bamuregaga nibyo bo bamushakiraga, bo bashakaga kwica Jay Polly, that's it. Nta kindi kintu bashakiraga Jay Polly. Ibyo bamuregaga ro kuyabora uko bamubuzabuza bakamwica mu nkiko nyine byanga gupasinga. Jay Polly agomba gutaha. Baramwica. Ari gutaha umunsi kuri iki. Kizito umunsi yabonanye na mushikiwe na girlfriend we, bakababwira ko umuntu ari muzima afite amahoro agiye gukurikiza process zose n'izinkiko n'ibiki byose, na Kizito ubwe yavuganye na girlfriend we na mushikiwe. Kizito aramubwira ati ndakeka kuba batanyiciye muri iriya shyamba kuko niko bari babipanze, ati kuko nabyiboneye. Yabivuze nk'uwo byabayeho ko Kizito ntabwo yapfuye ataganiye na girlfriend ye cyangwa mushikiwe. Ati bakabangejeje hano atubona amaze kurokoka. Actually ni nacyo kizere Kizito yarabaye, ati ubwo bangejeje hano mwabimenye n'abandi babimenye. Kizito yarivugiye mu kanwa ati se bazabwira iki isi, ati ko na za human right, ati babantu bange se niba telefone, ati naba telefone, ati surumva ubu banyica ko mushikiwe na girlfriend we niyo bavuga ati turabona umeze nk'umuntu bari bwice, turebye ukuntu abantu bari hano n'ukuntu byagenze n'ukuntu uriya mugabo amanutse mu ofisi yarakaye n'ukuntu roya wawe twabonye ubugambanyi bwe, turabona bari bukwicira ijoro. Kizito arababwira ati hoya ntabwo banyica kubera ko abo bose uvuze namwe mwamaze kubona ko mpari ahanga bazamenyiko wenda bazanyica gahoro gahoro. Kizito yibagirwa ko again ari kuvuga FPR ingurube, FPR intera hamwe, FPR ibinywa amaraso, ibizombi vampire. Ko narababwiye ngo ugiye kurwana n'abashumba b'abashumba, izi ntera hamwe n'amavampire tugomba kurwana abo natwe nk'amavampire. Dore ya ntera hamwe yabo irimo hano irandika ngo ni Kasuku. Kagame uha Kasuku akazi, narababwiye ngo Kagame uhayaringa Kasuku ukamufata ngo ni perezida wawe, urayoborwa n'ikigoryi gikorana nk'aba Kasuku cyanze kikica abantu barangije ibihano byabo. Uwo ni perezida bwoko ki? Ko mabwira ngo Kagame n'umusazi umutwe byatokombe.
tuyobowe n'umusazi w'umwicanyi w'injiji w'ingurube. Kizito ibyo yari yabyibagiwe ko abo mvuze uko ariko bateye, abyuka bamwishe. Jay Polly nuko babigenje. Karasira baye wa gatatu wagombaga kuva muri gereza the same day the same morning, bakamwicira umuryango wa gereza wa gatatu. Ndashaka wa mu docteur witwa Thierry ngo umugenza cyane no kure ubugenza cyaha dukorera iryo perereza ry'uburyo umuntu arangije igihano cye mukaza guteka imitwe FPR. Usibye no kuba ingurube bakaba n'abashumba no mu mutwe harimo amashashi. Ese nta ubundi ko kera mwicaga mukagerageza no kwihishira byabagendekeye gute ku buryo musige mwica mu maso y'isi yose, mu maso y'isi yose byagenze gute? Kera mwicaga abanyamurenge abantu ntibabimenye, ariko mwica abanyamurenge n'inka zabo abantu bakabimenya. Kera niko mwisha abantu b'Igisenyi, abo mwatwikiye mu buvumo, amabisi mwatwitse abantu bakagira ngo barababeshyera. Niko mwisha abana b'Inyange abantu bakagira barababeshyera. Niko mwakoze genocide mu Rwanda. Padi nkabivuga abangaba buri munsi murano ukambwira irindira baraje gukore mu nda, rindaje gukore mu nda. Yes, hari inshuti za Karasira zanutse. Bivuze iki? Uwari wese yaba ari umwana yaba ari iki uranuka, ariko nawe baragukoramo. Nicyo nshatse kuvuga. Ndagira ngo mbabwire ngo Millennials and Genes ntabwo ibi bidutunguye. Mujye ku rukuta rwa Sheila, twari twatabarije uyu muvandimwe, twanahaye FPR warning, turabwira ati imipango mwapanze twayimenye, mushaka kumwica. Twabibabwiye, twabivuze mbere. Ntabwo twebwe FPR igidutungura, itungurame kandi mbabazwa no gupfa kwayo. Niyo mpamvu mba nicaya ko njye ntabwo yantungura, kandi nubwo yanshobora. Karasira baramwishe, mubireba mu maso yanyu. Mugiye kubyuka mwandika ubusa, mu posting ubusa, mu defend ubusa. Rubyiruko ndongera mbawoninge mbabwire ngo FPR ndayibarira ku ntoki. Kwirwa wiyanduza witera ibi bibazo mukarabe FPR. Nongere mbwire FPR n'abanyarwanda, FPR irabitweretse ko ntawe itazica, ko ntacyo bisaba kugira ngo ikwice. Waba urangije ibihanira kwica, waba utari mu bihanira kwica, waba ufite icyahira kwica, waba utagifitira kwica, waba uri mu gihugu irakwica, waba uri hanze yakira kwica. N'abapfuira bataburura, n'abapfa yanga kibashyingura. Sibyo rero? FPR ni ishyaka ry'abanyarwanda cyane cyane. Gen Z, Millennials, FPR muri abanzi bacu completely, muri abanzi bacu. Turasaba abe bakuru bacu, abe badata n'abandi
mufite ibirango bya FPR mu mazu, mu mamodoka n'ababigendana, ufite ubwenge abimanura n'abitwike. Ko FPR ni ishyaka yinkora mu maraso. FPR yakoze jenoside mu Rwanda, iyikora muri Kongo, na n'isaha igacyayikora mu Rwanda mu magereza no mu baturage. FPR irashimuta abantu ku isi yose. FPR iri kwica abanyamurenge. FPR iri guteza umutekano muke mu Burundi. FPR na Kagame. Kagame umukuru w'interahamwe za FPR, Kagame umwanzi w'u Rwanda, Kagame umurimbuzi warimbuye abanyarwanda. Imana izakwira gukwiriye n'abafana bawe n'abagushyigikiye n'abagufashije kugira ngo ugere ubushobozi bwo kwica miliyoni 7 muri Kongo, ugira ubushobozi bwo kwica abanyarwanda imyaka 30 udahagarika. Ayo maraso azababere ikimenyetso cy'ubuzima bwanyu bwose, kandi ayo maraso muzayishyura. FPR muzayishyura, Kagame muzayishyura, n'abafana be muzayishyura. Isi irareba, isi irareba. Nirwa mu mpiga ngo munyice, munyandikira mu ntera ubwoba, mu ntega imitego nkayisimbuka. Ariko ndagira mbibutse ko ubundi navutse ngo nzapfe, aho kugira ngo mpfe ndi imbwa nkamwe, nzapfa ndi umugabo.